Kastriranje Urana. Uran je izrodio Titane sa majkom Zemljom, pošto je svoje buntovne sinove Kiklope strpao u Tartar, u sumorni podzemni svet, koji je toliko udaljen od Zemlje, koliko je Zemlja udaljena od neba. Na Kovnju bi bilo potrebno da pada 9 dana da bi stigao na dno. Da bi se osvetila, majka Zemlja je nagovorila Titane da udare na oca, a oni su to i učinili. Predvodio ih je Kron, koji je bio najmlađi od njih sedmorice i koga je majka naoružala kremenim srpom. Oni su iznenadili Urana na spavanju i nemilosrdni Kron ga je kremenim srpom kastrirao, zgrabio njegove genitalije levom rukom, od tada se leva ruka uvijek smatra kao rđav predznak, i bacio ih u more pored rta Drepanum. Ali kapi krvi iz rane padoše na majku Zemlju i ona rodi 3 Erinije, furije koje osvećuju zločine roditeljoubistva i krivokletstva. One su se zvale Alekta, Tisifona i Megaira. Nimfe jasenovog drveta, nazvane Melije, također su rođene iz ove krvi. Titani su tada pustili Kiklope iz Tartara i poverili svu vlast Kronu. Ali čim je postao vrhovni gospodar, Kron ponovno strpa Kiklope u Tartar zajedno sa Storukima i uzevši svoju sestru Reu za ženu, zavlada Elidom. Hesiod, koji je zapisao ovaj mit, bio je Kadmenjanin, a Kadmenjani su došli iz Male Azije, verovatno posle propasti Hetitske imperije, i donijeli sa sobom priču o kastriranju Urana. Ipak se zna da ovaj mit nije izvorno hetitski, jer je pronađena i ranija huritska verzija. Hesiodova verzija verovatno govori kako su ratnici prehelenskih naseobina u južnoj i središnjoj Grčkoj, čija su vladajuća plemena podržavala kult Titana, sklopili među sobom savez da bi se oduprli ranim helenskim zavojevačima sa severa. Taj savez je uspješno odbranio čitavu Grčku, ali su zato njegovi pripadnici zahtevali da starosedioci sa sjevera, koji su oslobodili tom prilikom, priznaju njihovu vlast. Kastriranje Urana nije moralo biti metaforičko, ako pretpostavimo da su neki od pobjednika poreklom iz istočne Afrike, gdje do današnjih dana ratnici Gala nose u rat minijaturne srpove da bi kastrirali svoje neprijatelje. Postoje srodnosti istočnoafričkih religioznih obreda sa obredima drevne Grčke. Kasniji Grci su Kronovo ime čitali Kronos, otac vreme, predstavljen sa svojim neumoljivim srpom. Međutim, od tada je slikan sa vranom slično Apolonu, Asklepiju i Saturnu, a i drevnom britanskom bogu Branu. Kronos verovatno znači vrana, kao latinska riječ Kornix i grčka Korone. Vrana je bila proročka ptica u koju se useljava duša žrtvovanog svetog kralja. 3 Erinije ili furije koje su se rodile iz kapljica Uranove krvi, ovdje su samo trojna boginja. To znači da su za vrijeme žrtvovanja kralja, određenog da oplodi žitna polja i voćnjake, sveštenice trojne boginje morale nositi zastrašujuće gorgonine maske kako bi zaplašile i odstranile profane namjernike. Po svemu izgleda da su kraljeve genitalije bacane u more da bi se i ribe brže mrestile. Osjetničke Erinije su po shvatanju mitografa bile opomona Zeusu kako se ne bi drznuo da oduzme muškost Kronu srpom, ali njihova osnovna uloga je bila da osvete uvrede učinjene majci ili onome koji traži zaštitu boginje ognjišta. Nimfe jasenovog drveta, 3 furije, daleko su milostivije. Sveti kralj bio je posvećen jasenovom drvetu, koje se ranije upotrebljavalo u svetkovinama radi izazivanja kiše. U Skandinaviji je jasen postao drvo sveopšte čarolije. 3 Norne ili suđaje dele pravdu pod jasenovim drvetom, koje je Odin, prisvajajući očinstvo svekolikom čovečanstvu, pretvorio u svog čarobnog parika. Mora biti da su i u Grčkoj i u Libiji prvo samo žene čino dejstvovale u ceremonijama za izazivanje kiše. Izgleda da su se neolitski koštani srpovi sa zupcima od kremena ili obsidijana primjenjivali u ritualne svrhe
još dugo pošto su bronzani i gvozdeni srpovi postali alatke koje su se upotrebljavale u zemljoradnji. Kod Hetita je Kumarbi, Kron, odgrizao genitalije nebeskom bogu Anu, odnosno Uranu, progutavši tada nešto semena, a ostatak je ispljunuo na planinu Kansuru, iz čega je iznikla boginja, tako začetog boga ljubavi od Kumarbijevih bedara odsjekao je Anuov brat Ea. Ova dva rođenja su Grci spojili u priču o Afroditi, koja se digla iz mora oplođenog Uranovim odsječenim genitalijama, kao što je Zeus ponovo rodio Dionisa iz svojih bedara. Tako je i Kumarbi oslobođen još jednog deteta koji su mu odsjekli od bedara i koji jezdi na plamenim kolima što ih vuče bik i stiže u pomoć Anu. Nož koji je odvojio zemlju od neba pojavljuje se u istoj priči kao oružje kojim je uništen Kumarbijev sin, od zemlje je rođeni džin Ulikumi.